jedan kratki video da vidimo, da provjerimo u šasiju. Našao sam šasiju. Evo vidite, nekad bude to sve gotovo, a nekad bude u ovom slučaju da moram ja naći šasiju, chassis kako se kaže u Americi, i onda da odem dole pod kraj pa da nabacim. Pregledajte gume, ovo se zovu pinovi za zaključavanje, znači radi svjetla. Isto je ispravan. Gume su ispravne. Ja sam prethodno provjerio već. Vidimo, ovo je najbitnije, ovako pogledate okom, je zakačilo. Zna se desiti. Kad vi udarite kamionom od ovu šasiju, onda se, znači u zimskom periodu, prije se zatvori nego što zakači. Onda to može biti opasno ako nisi provjerio. Povučeš i voziš, a nije se zakačio. Registracija je ispravna. Ova naljepnica ovdje govori da bi registracija trebala biti ispravna 28. decembra. S tim da je ovdje u ovoj kutici stoji papir za registraciju, federalnu registraciju, to radi mehaničar. Trebate se paziti ovo. Ali dobro, pošto vi ne radite ništa, onda kad je u pitanju ovaj posao, ne trebate se paziti. Već mi koji radimo. Tako. Znači morate ovdje zakačiti, ili ako nema ovo, ako je odvaljeno, onda morate uzeti žicu. Ako vas policija zaustavi, dođe jedna vrsta opomene na vaš rekord. Gašćemo radio zbog autorskih prava. Znači, izvučujemo se sa ovog parkinga ovdje. Ovo nije asfaltirano, pa zna vi blato. Zima, kad su kiše. Sad recimo ove što vidite šasije mogu biti različiti vlasnici. Na primjer, jedna velika korporacija, ovi crveni, to su GB i Hunt. Pa na primjer, ovaj što sam ja zakačio, DCLA je neka korporacija. Tako da ne možete uzimati onako bez veze. Da morate tačno paziti koji uzimate. Ja moram dole ići skroz na početak.
one linije, evo prilike vidite kako to izgleda. Dole ispod ovog prvog krana. Prijedom sam na računaru dobio poziciju gdje je moj ovaj kontejner. Na broju 17. I kad ja dođem, onaj kranista zna šta on meni treba natovariti. Ova firma sad što je prošla se zove GB Hunt, oni imaju prilike 15.000 kamiona najmanje. Ovo sad što stajem, to moram obavezno stajati. Na znacima stop, bez obzira što je unutar, što nije na javnoj površini. Evo ovo italijanski kontejner, ovaj žuti. Subota je, pa nema kamiona, ljudi ne rade subotu. Ja ne radim recimo nedeljom i ponedeljkom. Neki ne rade ovim drugim danima i tako. Ovdje na ovom dijelu, nekad prije godinu, dvije, tri, ne znam ni ja, nešto su pokušali preko robota, da robot tovari kontejnere. Vi dođete, samo parkirate se u ovaj boks, a onda onaj veliki kran bez posade preko, naravno, računara, uzima kontejner i nabaciva. Međutim, sve to nije išlo. I onda su on te velike kranove kompjuterske raskopali, vratili, nemam pojma šta su radili. Evo sad su pretvorili u obični parking, tako da se vratili opet na lopatu, kramp i srp. Tako da ljudskom rodu sigurno je neizbježno da će se jednog dana opet vratiti na lopatu, kramp, žagu, čekić i tako. Sad je malo posao i oslabio, a kad je jako busy, onda je to puno kamiona, puno kontejnera, sve zakrčeno. Vidite, na desnu stranu dođe kompozicija sa kontejnerima i onda ovi kranovi skidaju. Broj 17 je gore negdje. Ako vidite ispred sebe, ispod krana, ovako kad trebate proći, a vidite crveno svjetlo, znači ne smijete proći. Znači on je u fazi spuštanja. Morate stati ovdje. Dok on završi, kad upali zeleno svjetlo, onda prolazite. Nekad, ako je kranista bez iskustva, pa onda nekad malo ima zajebanci da nabaci kontejner. Treba mu recimo, umjesto par sekundi, treba mu pola minute ili minutu. Kad se čuje onaj zvuk, to znači da se kreće.
Sad će on upaliti, pošto nema kontejnera na onoj vješalici. Ne znam kako se zove, evo zeleno svjetlo. I ja sad mogu proći. Znači, pravila se moraju poštovati. Nema nikakve sile. Ja tražim sad svoj broj 17, ovo je 12 ovdje. 13. 14, 15. Evo ga, gore poviš ovog kontejnera. Sad recimo ako nemate baš mjesto, ako je zauzeto, nije važno, možete vi stati 2, 3, 5 mjesta više gore. On vas prepozna, zna da vi tražite taj kontejner. I onda on natovari. Jednom se desilo meni samo da je pogrešan uzeo, da je ga počeo tovariti. I onda mu ja dadnem obično znak, izađem iz kabine i dadnem mu znak da nije to taj kontejner i onda on skonta za sekundu. Ovo što ste čuli, to je kočnica zračna, naravno. Ponekad vi stanete i vama se žuri, a on obavlja neke druge poslove i onda vi tako možete čekati 40 minuta, sat vremena, nekad uradi za sekundu, 2, 3. Ja sam se zeznul, nije bilo na 17, već na 22, tako da sam sad malo otišao naprijed. Tu je kontejner složen. Sad on mora recimo da digne od GB Hunt. GB Hunt bijeli i onda on njega premjesti tamo negdje, onda uzme ovo zakači. Evo otprilike da vidite vi kako to se radi. Malo sunce ide. Znači nam malo smetiti. Ovo je dole na zemlji. Ovaj mu gore smeta, pa će on njega negdje izmjestiti. Evo ga, sad će ovo zakačiti, dignuti i nabaciti. Ako je pogrešno okrenjen, onda on njega zavrti gore na onim sajlama. Recimo ako su vrata u pravcu kabine, onda on okrene njega na sajlama gore i... Da. Ništa moji dragi, to vam je to, pa do drugog videa.